Kata je zato i teška, jer je dugačka kata, jedna od najdužih šotoka kata i teško je sadržati te promjene i vrlo često svi takmičari i oni koji rade upadaju u taj problem da uđu u monotonost te kate i da cijela kata izgleda isto. Zato treba da obratiš pažnju na ove promjene energije u kati. Nakon ovog pokreta dole i dole, ovdje si dakle nisko, ovdje si jedan. Sad ovi okreti koji se rade, to sam htio da ti naglasim. Kad radiš okret, tebi stalno glava kasni, tebi ruka i glava u isto vrijeme ide. To je problem. Znači ovdje treba da radiš okret oko pete, ali glava mora prva da ide. I treba da znaš unapred. Ovdje se okrećeš, ovdje je 1-2. Dakle, znaš da povezuješ 2. Znači okret, glava prva i onda imaš 1-2. A ovdje imaš 1-2. Pa onda op, gore i dole. Kad napraviš ovdje 1-2. Ne sve da bude napetost u ramenima. Nego treba bude 1-2, da se opušte ramena na dole. Ali ja ti sad karikiram da ti vidiš šta se unutar mene dešava. Ja imam kime koji izleti do gore da bi udario protivnika. Ovdje je hat, hat, ali nema više kime, a on je otišao dole. Da bi ja mogao da se brzo okrenem, pa onda 1-2, pa opet nestane kime. Ti imaš pauze, ti imaš ritam, ali se vidi da ti je non stop kime na deseci, zato se ti tako brzo potrošiš. Kime ode pa se vrati, kime ode, pa onda nema ga. Ovdje imaš kime, sad imaš 1-2, pa ga nema. Onda možeš brzo da se krećeš.